Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwaniwe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah. Asaba biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk yawanewe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu, angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sampaja perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia taupan rita maka da ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi iro taupan rita liangi nangga iro hadis hadis lemah. Makotoro si balikanna kadangkala angka hadis angka taupan rita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentendak. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dena puluhku nabita tu. Puluhku mi ulama. Jadi ya kongka maka dah hadis malamma dia itu na puluhku nabita. Istilahnya dia na puluh tania nabita tentu kangi tu malamma na matada na tania tau pandrita mi. Naiya ko tau pandrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkis sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to. Angka tau tu biasa tu maka dah iya ko yano tu Pak Belyang. Angka tau maka dah hade iya ko yano dia na Pak Belyang tau kanja ya tu. Gitu. Jadi kadat tasi de makomati rohat desa nasaba untuk malai si de desa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul ngana ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi ko makadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ye sininna masalah ko agama na merembes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka dade maka matat itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi maka sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadisana sapa nanya roto ma pandriterio lo demetonang kaya tu nasuro ki maka da iya sampaja sunnah makoy hadisana sapai de magai na sabak de na palabangangi na rekode gagaw ko hadisa degaw ko kita naruntuk makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasna pacara mae sapa dalilena
Jadi makiro. Yang tu ampai ya kong kata podangi maka dah mana dalilnya? Maka datangnya jam-jam aku ya tu. Gitu. Tahu dah memang ni. Kedatannya aja mak tu masa pada lelewe ustaz se lau mutanai. Iya tu nak kada biasa guru ta. Iya ko na jama ni guru tambo dalle. Na jama ni guru ta kali si dendreng. Na palabangan ni guru ta saada. Pigau ni na sabat de tu nampak gurongi ko deka hade sana. Maki tu. Jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betongan na. Iya ro amalange ya kong kai podangi tapi gau ni tapi dia tahu tu na yang mana na ya pak gurongnya wa ditajama na sabab padalengnya malan na tahu padalen repana makiro. Jadi pertama nas sama turu si tahu pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tahu nas sama turu si duan rakas. Tapi, tapi dua pendapat. Nah sama turun nak maka duan rekayolo na sampaja subuh itu. Tapi angka dua pendapat. Angka makada ia sange sampaja sunnah pajar, ia naritu sampaja sunnah riolodena panabas subuh tahu. Biasa angka pacarama tangkalinga makoro to. Makada de panabas subuh teh angka sampaja sunnah duan rekang. Nasabao ko hadesa dua memang to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itu pukului duan rakas sampaja pajar berarti yero nama su'e sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leleng dena kada rakaatanil fajri makadai rakaatani qablal fajr. Itu kere silengangnya jadi ya ko makadai rakaatanil fajri duan rakaat sampaja sunnah subuh nama suro tapi ya kira makadai rakaatani qablal fajr duan rakaat sampaja sunnah riolo na pajarange berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah duan rakang capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah duan rakang iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upapahang ini ya. Tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yero na masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya nama su'e sampaja sunnah subuha. Jadi pura bas subuh tawe ijama niero duan rakang. Iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolab bi'i na rekomelo ilaini la iya tu sampajange masarolabbi ya re gayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabita ya komatanga ko mas sampaja sunna nakama pak bange na yaki ko makadadena salasay sampajaku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salaywi itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalaywi nomor si di sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai hade na to sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida
Na ang kami matopasan na nabita ajalalo na demo witiri na mo manihasirakang. Ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega nai jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinna tauripojinna pun Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah Ta'ala awitiri ki ia natu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakang jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera madaring kana jamai angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi ia kuya masawroe maka dami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakangir iya parosi rakangir matu akadani witir Pak Mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaataini mapat diulu tu malaikat Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli salatus sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakange maka dani usolli salatus sunnatil witir rakaatan ya roh jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala gampang ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rula dak ni ko demo patapah gitu jadi oke roh rewa kape mang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi ukuro nak berbeda kata pahan ni maka do angka maka da sampai sunat dia penatama subuh angka to maka de purapi basubuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah hujjatul Islam tahu pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya rokita na hiya limiddin. Angka korokita ena rampe makada nani gini gitau mas sempaja sunna subuh. Jadi kupur ibas subuh teh. Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil
liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa yukupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasang makuye. Ia ko angka tau palamura nyawa na melo pasolangi, denulay. Makbalu-balu kinang kataw siriang ati na melo kiringang ano makaleleng, di natambus. Ang kataw melo pasolangi, maka na melo papat diri maga, denulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali, nareko iyaro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah Al-Fil liila fi Quraisyin. Iyaro. Jadi tapalak miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iyaro Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Iya. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Ya ko tau mati ya tabaca. Tapi ya ko meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandite papalampe sunga. Iro. Dua, angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okko lalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka' mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada rajan nalino. Kaya ka nami pake. So, iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al-kafirun akatallu. No? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Lattu isura alam nasrah tabaca al-kafirun akatallu napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil liila fi Quraisyin napa tabaca alantara kaifah. Napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni. Kak dia na cocok yulangi itu kak dia na cocok maka dak wai meka malamana ngipeko carana lau jame jolo dua kak dia si kamale dua dia na cocok apa duan rakami makanya pengupu patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu. Nasaba iyaro alam nasara dua non roibe matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya ku iyaro na supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi ro alam nasara ka do bolok mu fungsina iya mi matu rakaat kedua iya na rupe makada alam nasara rakaat pertama napat kuyal kafirun akatallu rakaat maduan napa matu napa tala li ila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napa tala kulullahu akatallu. Kalamanan nih yang penting tingerang
Pak ianu pa tu ipa biasa pa. Apa ya kode ni pak biasa tu lika jili-jili ni tu agak sirona. Itu ipa biasa pa. Iya na tu ampai iya ro tau pandrita maku ya. Para lupa pahangi kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipa tentu makoro na dena pat tentu ina bita. Maku ya. Iya ro aya rilalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing ang kahadde sa bicaray kadakala dito kakahadde sa bicaray ang kato penemuan ulama istilahnya na amal kang itaw pandrite materu nasabari na lolongang hikmana yana ro na pagurongang yana tiasa kaulun ulama. Ia komakiro deh nak kadate ada makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya tu niga baca kudu Allahu kak denang kana surongnya nabi tamah kada baca kudu Allahu akasisap buko soi akasisap buko wani denang ka. Tapi angka sahabat na nabi ta nabaca yero. Nabaca yero. Kudu Allahu kasisap buko soy na baca tu kasisap bukon ni. Sahabat na nabi tayo. Si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate maselan nabi ta. Taselang. Magi na taselan na saba nasang imelo kama lino. Jadi namo tu nabi ta de to ni sangi maka damaga na kama lino. Tapi ia makoko awita maega hamisangi. Maega. Nasa yan ang kanao ni mako adena na meta. Yan na to na mo pa buray. Witang katona, pangubatan akhir saman. Ito? Maega, padahal nabita lagi din. Sangi makada, mager, kumikama lino. Jadi, yero nabita kan, ang kamatan na soe malibu, tapi dega cahayana. Pada miulangnya. Masela nabita. Dito nagarhana maka day nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako matasoy makalilyang dito ka na may kama lino maka day Jibril de iya ro ampay de gaga cahaya na matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada dena terbatas maka dami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi sana kinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian maka da ia linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto yan ro Pluto nasa mantan relada na langi mo pa ano mo pa yero tanya palangi itu nangiro bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang ngiro na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniro itu oi biar ko ya kumakaran ite kenri resang elangi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onron na malaikat elangi nayaro makadai Jibril napaturungi po ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi masampajangang ngiro sahabatmu Muawiyah. Tas sila nabita. Aga man kalabihan na. Ito. Magi man na ipanora. Malaika masampajangan na tao biasa muri. Tanya to, nabi. Muawiyah sahabat ko. Dega. Salami tapi tanya nabi. Makaday malaika Jibril. Tercatat iya rote okupu sisena po ng Allah Ta'ala. Yang ngakwiwi okupu ng Allah Ta'ala. Makada ahli surah Al-Ikhlas. Ito. Iya na ro. Jadi itu kudu Allahu pa. Dia nasala ya tu kumakadai baca kata lupa ada ku patamma ikoran dia aja tangga biasa ani biasa kaya tati we mataku makada unrolopo na pamasena po ng Allah Ta'ala
taudein ulle mengaji malampe namu kudu Allahu mina baca. Nah itu. Namun ya itu jadi itu tu dia capa imah kudu Allahu Pak angkat oje itu tahu ketuli kudu Allahu minamba pui mana si kudu Allahu siat aja tak capa. Itu de nawadi. Jadi makanya bita tolo tu solo sahabat, noli sahabat na tolo. Iya ro nabita benena na tanay. Maka da iya lakai mui tahu salama tercatat iri sisena pong Allah Ta'ala ahli surah al-Ikhlas. Mako kami kat tanay ko. Akasya memang ina baca lakai mu kudu Allahu. Kagak pesan naro maka da kaseko ina baca kudu Allahu lakai mu. Nai catak mana ya sangi ahli surah al-Ikhlas. Maka baine na pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasih buku Allahu baca. De tona labu matan nasoy ko mubai ko de baca kasih buku Allahu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani. Itu liya mi rona pananunga. Tapi ia kui bilang si sabu. Tapi makaraki. Jadi ini maniro ia kode hatulle baca akaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle. Tapi makanja nareko ipan nanungangi maka da seko maka da sisa bunaya 500 ko 500 kon ni. Wadisa. Wadik. Apalagi makoko akan menyamang ang katasab beto. Yaitu tasab bay pakinan nomoro tanyana yaitu ipacene bilang-bilang. Paito ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron. Yo po ko yaitu napasa dena yung namo matinro di tama di ba o siya no ni natambay man ni. Edo. Jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa Edo. Apa ya ko yaitu ipacene madari tak den na. Kumatangangi masih kiri na cakaru do pak setangi mematoha patinroy. Ali na metola sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na de na letu. Makito. Jadi iya metoro matana. Padam itu kotomoto ko subuh maka tanah. Madari ni aja lala matana makwe na nangkalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa. Dek to pa rabba sih. Oh rabba niya tu ya na rabba. Ele pinoto. Yang lagi na sabak memang setang ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majenne ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau matin roang ya na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana. Tapi engkau pasantren dia napi na bolomete way mapantengan. Itu jadi na bolome mati way mapantengan jadi magay na sabak memang loki mak jenne ko makiro langsung berwudu. Tama ni betul di. Oh monimot ko tamay. Oh tak dampangi ka angka cara ko paleteang. Iya jadi engka tak sia ko palete jadi pasitar ruminero makie. Jadi nak sampai jam sunat subuh tu, selesai. Ang kecek dek, maka dawe. Madari ya Pak Ustaz, terlambat kak. Dia nak kasih usam 4 jam, sampai jam sunat subuh. Nak tulu jam apa? Wat dingi kabak. Pura pi mas sampai jam subuh teh, ni jamah. Namanya kabak. Tapi risese na taude nangka nasalaiwi. Ya ko bisa mo ide tajam aja bawan nah. Do risese na mi taude nangka nasalaiwi. Ya. Boleh dikaba nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri. Ya sangnya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kena dia nak kada Nabi tak cocok ni, tuju ni, dia tu nak kada salai, mamakobam ni. Tapi amakona Nabi ta menurut ulama hadis wading
Nasaba ya kene de nawadi maka de nabi ta aja. Tapi ro nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na maka da salah ya tu de. Agape na pau maka dami nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Pasti na salah ni tayo ko makir to. Melo ko galau pak guru lebih makanja na ya tu. Maka de sahabat, itu pak guru na ya Rasulullah maka nabi tayo mo baca. Nasalah ini ya romato. Jadi dia nak Nabi tasalay, yo pwede. Wah, naraka ya tu. Wah, tapa. Dia kagak. Silalona na jama taparana kana sa pajaban ni pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dito na merasa salah. Nasaba na podam maka angka lebih makanja na ya tu. Pada roto masih kiri, pura masam paja subuna sel masigi masuleka batu karo manala. Menisitan reuluna. Batu karo manala masih kiri na itay nabita we me ni tanga sode pana salai ya da peri de na kan nabita sale jama-jama mu de na podami makada si pona gero pura ko masam paja subu de pana ka sale masigi nasa de nangka nasa pigaw nasa tuli masih kiri ka make nabita may ganito baca nasang akadua ni lete ya betul rumah na makan itandre maka de nabita melo ko go pak guru angka baca nabaca Nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Maka Nabi ta ia ubaca ewe pa katallu noli Nabi ta ia ubaca katallu ia kokke surimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu matana mo pia ka 10 yo baca katalwe itu tapan nasoro batuna nasang tapak guru ina rona kana nabi ta bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah apalah nih de wah iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada ko makada iye si bawa de jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de pania apalah iya ro tak amalkan iya na tunah kada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masampaja subuh namui ya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanah napalan itu jadi komeloki maka da kami nam matana dena gacau ya tu iya na tu sikiri tapi dena ya ro sikiri kami nam makanja iya miro kami nam matana apalan na tapi angka to si kiri mancaji tanah-tanah ko suruga. Pada ko makadang kadoriang itanang ko dara ini salai, iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidup pa. Angka to si kiri detannya ya subhanallah matana miyangka kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kato baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya na ro sikiri tanah-tanah kilala na suruga. Itu jadi madupa-dupa. Kato maka ko meko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah. Madupa-dupa. Idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may kay baca. Ya ko makura-kura baca iya na ro ta baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madupa-dupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya kok maka DJ gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa ya karabani astagfirullah ya benar ya kok makunru mo pero salawa na namo salawa mi tapan nanunga barakalo po na niya to ya jadi dia nagacau gampang ya ko demo pati sang salawa mate bawan ni itu jadi sampai sunat subuh kemudian letek kak sampai sunnah yolona si bawa imonri na loro ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya
termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolona loro, duan rakang imonrina loro muakkadah. Ya sange muakkadah dena moto makada denang kana salai nabita. Sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah. Tanya gairu muakkad. Apa iya tu sampaja sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrina. Nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad di langsung ngepa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak. Nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asana. Ya minimalis. Aga gunane repat. Angka riwayat puluku pangluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani salamakang maka Nabi tanani gini kita umas sampaja sunnah patanrakang yolona loro patanrakang imonrinna loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka watakalena. Jadi pakada haramul jasadilan nirat lai harangan ni nagis sa api neraka watakalena. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patanraka sampaja sunnah imonrinna loro tapi leang dena biasa. Maka de Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna. Agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana. Nah pamit rokokna. Jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadu 20 sini. Ah iya. Dia nak kata lu. Apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu. Allah gimana itu? Jadi metet sujud metet rokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi petanrakangon nah. Napakupure na jamayaro tudang icinampo masikiri. Aga nasa Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunnah imonrin na loro 70 sabbu malaika macio masampaja sibawa alena. 70 sabbu malaika macio ri masampajang. Yang kedua, iya na malaika macio ri masampajange matasabbe aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekom mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir nak ko tahu marepa dia na cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na. Tanya ya tak-petak. Itu tanya mapudong kanami. Betul kan yang penting ngepai. Tanya ya roh. Jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kiro monro mesti ta paha kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina menurut ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patanrakang hadis. Memang. Angka mi makada muakkada, angka tau makada taniya. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Makada yero nabi takwas sarai patanraka sampaja sunnah na jaman na petang masih. Angka to sahabat pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai don rakami. Itu kena. Itu jadi pura najama 2 pura toppa. Aisyah makada apa najama? Angka to sahabat makada de wita inabi ta 2 mi najama. Itu ya naro nakada angka makada 2 angka makada 4. Tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisana. Aga pesan Nabi ternyata angka padilana.
Nani gini kita masam paja sunnah patan raka yolona sarae apalanna yaitu patan rakange nawala ipu Allah Ta'ala pada eganna apalanna tau melaksanakannya ibadah umrah satu kali. Nah, yana tuh sampaja sunnah. Jadi ya ko 25 juta di ipasa dia na palo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalanna tau ya ro umrah satu kali ko cicam mina jama pak itu pengumrah biasa berkali-kali. Tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi dia tahu make itu pada ko satu kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sarai. Jadi mereka apalan naro apa ia kene melo imakadapu imang roh. Nah nigi masam paja sunnah ipatan raka yolona sarai ya lengi di 25 juta khais. Baka masigi desa kada kay ganola pu imata mah itu jadi makira jadi itu karena fadilanya yolona mga imonrina sara dega sampaja sunna imonrina sara tapi nabita angkan lobolana Ummu Salmah indok Salamah iya na baynena nabite matolak da inapay pu bayne apa mati ambok Salama na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai podang Ummu Salmah pak masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambai Allahumma jo put tolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja inanya talaiwe. Jadi situngan na kung kataw yinaw motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tu inna lillahi tanya tau mate. Ni baca musibami. Makadami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amatengangi tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mega apa tu nasa dia paje dah mate natanya itu baca tu mate itu itu jadi ibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambai Allahumma ajurna fi musibatina put tolayang ya lebih makanja inanya talai. Makale Ummu Salmah purana nabaca ro nabaca sa napa makada angka mo pagataw labi makanja na lakay ko dero na de betul na de na rapa ako kalan na nasa nalakay ko na taw kanja arwani pasabara na de nang kana macay pasampajang tulimanya makinin na de na kaga taw pa lakay ko kanja na iya na roga nasabari ni podan nabi to ko malaikat Jibril maka dadena rapat tepat na Ummu Salmah mu podange rupa dongange sehingga nabi mendatangi nang poga no kade nabita waktu ku saliwa pintu na make nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodak kwe nyedo nasa deje na de yakini de minarapa kala ku seding pa maka dadena sadigaga tau pa ada kanja na lakay ko make nabita kega makanja lah kay munaya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay na yaitu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kung karoan ito lime makbay ni mature nabita suro ni sapa tahu matoan 60 na tahun na kawingi wi tulime macu sunnah itu pak makatuti kako ya kuat bayinya makalita sunnah wah itu ya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletat deng iya naro tabaca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasabak maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren ni lau podangi maka da di ka jiga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo
Pala-pala. Ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru. Dia kok kita eta runti rumah kada ye baca na dia ninam itu gawe. Maka dia guru tak mai ka sana, mai ka sawa pala tapi dia upake. Kak magay na sa ide dali na yero na laya aja na nilaway dali na tawi. No? Mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga. Apa niga palalo yokoro pangay ano wanita ina dinamo kola sari makali cubuh. Ito, naditanya lang irubungin na mo ato itiro to bacan ne sapa dito na ita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti makomi matiro pura nagarisi kang ipong Allah Ta'ala dali na toro pura nung halalakang mama ko na makadati kilala makanya matay ko makuy ko yun na yung motoro na makadadali na toro lima ko na lo pula guru tabelo ko wade dako dia ulit tayo to pa kiyay makada muda pimo to matuna mama ko ni guru ta yemiro ta panapuranga makada tumilaw ilaw do ni pa ina sang anak kasi digagaway na po ng Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na po ng Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuanana tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na do ngaso latto ila porangi makada yinaw dinamo na pasantrenge tallo taw patamangi dinamo lopo guruta maka de guruta nali de chin tat de ngapa de gage di namo talu kene de tat de mamak ko na jadi iya roko tau makanja pahana makoro de na masus sama ida tu nang kata makada iya ko ni nali te gagata melo mitu po ngala taala to layangi labi makanja pa de na tato la ko de na laga itu to jadi iro ipake sakira iya na jolo pangolongan idi kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya mego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti angka buray ini angka tu sampaja sunna o bulan Sawal yak arwara kana yak ijamero sampaja sunna yan natunakan na lasa aja tamasilang yan ang kamuto ko tilalan na linowad di burayki o kuinipi na buraywi itu ya ampai ko malasa apa bu deu masilang dari bang kalau doktor kada aja nah aku ngerjolo kamu tuh matu baraka na alhamdulillah sirik na taunge baru-baru na kana lasa ulas sidi ulas 10 sidi 20 10 5 sona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo doktor apa waktu corona mari di mana pak kita ko dia ule tatonge tapi tuli masam pajaliu maka dade tuli yaki nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nangko si runtuk de tahu panis sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nangko si runtuk na sama oki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya roki lalan nipi poleh angka pole pak guru maka dangka tuwe samsangok ya sik na lamarimu o kung katutuk ko ay bosyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi yero na pak guru nga na pamade moto ka bodang ibu elenga roe samsame na sa chapu ni daku dene chapung ka opa ko tu na lay na sawi katonga mo pa dakung katuwe bosyok ko tu betul ako saliwang itu air hujan di bulan 4 pasigaru mulai nggak winung. Si kaca winung, saya minum itu sore. Pura masa pejangan saratai winungi, pas bajana, elo nak matasi aku cempah. Itu kak barakan itu. Jadi itu sholat sunnah utaka. Dan memang mega kulalan na kita na rampi padilana sampai ini kasana, oko Ibnu Halizam na rampi itu. Jadi engkah. Tapi mundri pematu pangolongan ini. Supaya manase pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh mapamulo kor pijama ya naliwan ni sawal pajatoni sakira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.